Ope denga ijadikan di bata doni enda. Kata nggolit. Kata res di bata. Janah kata me di bata. Mula nanari kata res di bata. Arah kata me ijadikan di bata. Krina sinasalin. Lalit sadape ibas krina si enggo jadi ijadikan la arah kata Kata me ulu kegeluhan. Janah kegeluhan baba terang man manusia. Terang ersinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Isuruh di bata persuruhenna gelarna Johannes. Ia reh guna meritakan karena terang man manusia. Gelah kerina manusia megikan dengan te man berita Labo si Johannes terang Ia reh meritakan karena terang Enda me terang si tuhu-tuhu. Terang sangadareh kudoni enda nerangi kerina manusia. Kata enggo ibas doni enda. Doni enda ijadikan di bata arah ia. Tapi lah itandai doni enda iya. Reh ia ndahi negeri na jine. Tapi bangsa na lah ngalokan ia. Amin bage gia. Lid ngekala singalokan ia dengan te man bana. Man kala si bage ibre kena hak jadi anak-anak di bata. Kala jadi anak-anak di bata labo tubuh arah darah manusia bagi biasana. Entah tubuh dandankan sekala di lagi. Tapi di bata kap bapana. Kata enggo jadi manusia. Janah ia ringan di tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemuliaan simbelin. Ema kemuliaan si bereken di bata. Man bana rekitekan ia anak di bata si tonggal. Anak cidakan lias ate. Raskai si benar karena Bapa karena ia me iberitakan Johannes asum nina ia me katangku asum ningku pudin ia re asangkan aku tapi beli dan ia asa aku sabab ope dengan aku tubuh ia enggo perdandankan ia dem perkuahate. Ipasu-pasuna kita kerina. Iberekena man bantal lias ate. Sila erkeri-kerin. Di bata mereka undang-undang arah Musa. Tapi arah lias ate ras kebenaran. Karena di bata reh arah Yesus Kristus. Isi pelabu pernah ngidah di bata. Tapi anak si tonggal bali ras di bata. Dengan si rembak ras bapa. Ia mesi enggo mempetandakan di bata. Piga kalak Yahudi si erkuasa di Yerusalem. Nuru imam-imam rasuku Lewi jumpai Johannes. Gunanahkan penungkunan. Isikin kam si tuhuna. Johannes langgit erbual. Ngaku ia alu terus terang. Nina ngaloi. Aku labo raja penampat si ijanjikan di bata. Nina kakala ndai. Adi bage. Isedage kam si tuhuna. Kamkin Elia. Rejabab Johannes. Lang, labo aku. Nung kuntole kala ndai nina.
kinabi si itimai kalae rejabab Johannes. Lang, ninaka kala andai katakan dage isikin kam si tuhuna. Sebab kami harus ngelapur man sinuruh kami. Turikanlah karena dirindu. Ngaloi Johannes alumake ayat-ayat ibas kitab Nabi Yesaya nari. Nina, aku mesora si irlebuh itana mesawang. Bahanlah dalam si pinter gelah ia mentas. Kalak sinungkun endandai bekas persuruhan kalak parisi kap. Nungkun ka ia man Johannes, Nina, adilabo kam raja penampat si ijanjikan di bata, entah Elia. Bagi pelabo kam nabi si itimai kami, engkai maka kam predikan. Rejabab Johannes, angku predikan alulau, tapi i tengah-tengah dunari reh mesekala sila itanda indu. Ia reh pudin asa aku, tapi jadi suruh-suruh nape akulah metunggu. Kerina si enda jadi i Betani, arah timur Laut Jordan. Di Laut Jordan eme Johannes mempredikan kala. Bepagina ida Johannes re Yesus ndai ia. Makanina Johannes, nehenlah enda mo anak biri-biri di bata, singangkut dosa doni enda. Karena ia me katangku asum ningku, pudin ia re asa aku, tapi beli dan ia asa aku. Sebab ope dengan aku tubuh pe ia boleh. Aku penai labu kutandai ia, tapi guna petandakan ia mankala Israel. Reh aku mempredikan alulau. Tole nina Johannes, aku penai labu ku etah isi ia, tapi di bata sinuru aku mempredikan alulau. Ngatakan man bangku, Nina, adi idahandu pagi kesah si badia, nusur janah ringan iba sekala manusia. Ia masih predikan alu kesah si badia. Nggo ku idah kesah si badia nusur isurga nari bagi merpati janah ringan ibas ia. Ku katakan man bandu, maka ia kap anak di bata. Pepagina Johannes ras dua kala ajar-ajar, tedis ibas ingan si biasa. Asum ida Johannes mentas Yesus, ngerana ia, Nina, enda me anak biri-biri di bata. Megi katana ajar-ajar Johannes si dua kala ilawus ngikutkan Yesus. Asum itulihkan Yesus kupudi, idahna si dua kala maka Nina, kai darah mendu. Rejabab kala ndai, oh Rabi, ijaru mandu. Ibas cakap hebar, Rabbi artina guru. Ngalo Yesus, marilah gelah idahandu, ikutkanlah Yesus maka enggo ietahandu ija rumah Yesus. Ibas wari si endai asaben ia ije. Paksa si kira-kira jam 4 keraben. Sekala ibas singikutkan Yesus gelarna Andreas sembuyak Simon Petrus.
Minter ijumpai Andreas si Simon Petrus jenari nina. Kami enggo jumpa ras Mesias, Raja penampat si janjikan di bata. Mesias ibas cakap hebar, paliras Kristus ibas cakap Junani. Jenari itaruhkan na Simon dah Yesus. Ipernahan Yesus ia, jenari nina. Kam kap si Simon anak Johannes, tapi pagi kam igelari Kepas. Kepas cakap hebar, baliras Petrus, ibas cakap Junani, ertina batu. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana. Mari ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari. Emekuta Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Natanael. Nina, kami nggo jumpa ras ia. Si isingatkan Musa ibas kitab undang-undang. Bagepe si isingatkan ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus. Ia anak Yusuf di Nazaret nari. Tapi nina Natanael. Pancikin si mahuli re di Nazaret nari. Ngaloi Filipus, marilah sinahan. Asum ida Yesus re Natanael, dahi ia, ngerana ia kerana Natanael. Nina, enda mekala Israel si asli, lalit si palsu ibas ia. Megi si enu ku Natanael nina, kuga penandendu aku. Erjabab Yesus. Ope denga kam idilo Filipus, nggoku idah kam iteruh batang ara. Ngaloi Natanael, o guru, kam kap anak di bata, kam raja kala Israel. Nina Yesus manbana, perbahan ku katakan ku idah kam iteruh batang ara, maka kam te manbangku. Pagi nidah dume kejadian si belin asangken si enda. Jenari nina Yesus man kalae idah dume pagi talang surga. Jenari nangkih nusur malaikat di bata dahi anak manusia si isuruh di bata.